Hoćemo risotto, hoćemo risotto. Yummy, 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 I got love in my tummy and I... Kaj naj rečem? Ona dva sta se stradana in mislim, da je zadnji čas, da žanjika skupaj. Evo, lej Žana. Lej Žana. Čakaj, še enkrat. Ne, druga, vidiš to? Ti stiki, pomaš tudi na tom gerovi. A se ne bo kaj zažgal, ali? Kaj pa je s platingom? Platinga ni, ker sem zaradi platinga šel domov. A ja. Risotto ne bo italijanska, povine to je to. Izvolite. Žan, pa si nam to pripravil oziroma nam? Italijansko risotto s piščancem, bučkami in jurčkom. Gleda v redu. Odlično. Moja vsina je 5. Krat 5. Krat 5. Krat 16. Ne vem, da ne rečem. Ne reči več, kaj je. Ja, jejmo rajš. Radio Fantasy.